Uba Damewanhi Rymbai udai kyrteng jong ka Voice of the People Party uban ïakhun ka Meghalaya Legislative Assembly election arja arfulai na Khliehriat Constituency mantakas ngi ulawan Thep kyrteng ha returning officer ha office Deputy Commissioner ha Khliehriat. Uba Damewanhi Rymbai udai ubashong basa na kashnong Wapung School East Giant Hill District kani kade kasien bandungkong jong ban yadon menta hakakam hema sima bat shakri yaki ba bat kathong ka ba khmat kalong banwan ra ye ka khoi ke suba hakakam sain hema sima hakasanshar khadar habakren shakilat pathai kubor utei kyrteng jong Khliehriat Constituency ulapan pau ba kathong jong kalong ban kentiu ya kayo ka kot hapo jong ka district kumba baro kisaki ba ka East Giantia kade ka district ka bruspa ka babon kilat ban mi pisa na kimar po kendo henry na kajing bombyang karu kompanya bombyang kinong mi khmat omla ban kentiu shaprang ya kani ka district ula kentu bat kerpat ya kipat ba jong Khliehriat Constituency bakin sabha ban ailad ya menta shisen ban kershan ya ban shon hakashat jong upra khnang bandubla banwanra ya kajing kala hakathai. Damewanhi Rymbai, having been nominated as a candidate to fill a seat in the 6th period as the Legislative Assembly, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Kublai bun ya kani kapor hadin yong kani kajing pendep yung hagaw file ya kani nomination ni Thep pertujuh po kani district election office ini hapo Khliehriat te ka thong nga bu madu jing to kani kajing lalu ti yung to jing to kuntu kunrong ya ga yok kot hapo yung kani ga district yung i kamade yulang dai skilang i wa ga district yung i to man ga district ko ruspa ko bon ga revenue ko i generate bagi mar po kandau ndai le ga jing ompiang management biang giri nomi khmat gi yong i te myi ku kuntu kunrong ya ga district yong i chakmat hejing ye to wa ga yok kot te gamte ha gani ga janmit ga khubor na ga liang yong a kamu candidate gi pajba nong chong 6 Khliehriat wa usnya bha phi elat inga chisin o ya kerchan phi nga u chon phi ha gani ga chap yong ga pra kanang wo yi wanra ya gani ga jingla bo ga dong ga thang yong i kana ga liang yong Voice of People Party bu ye ga thong wa khmat do ne benta wanra i ga jingla hejing ye to wa sepen khoj ya gani ke sanchar ke khadar hapo gani ke jalam khaliang i college bo hoi 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 ïakhun TMC si churki sentiu ni kalaya ban pernai hoi ïakhun TMC si churki sentiu ni kalaya ban tingkai Trilum jungi mentala dei kapor ka jingkela Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela